Nti me pese wo be bio Bible nako. Matthew chapter 12 verse 36. Matthew chapter 12 verse number 36. Ni ensha de ho quick. Ose na mesemo se ensem hunu biara nipa beka no obebu ho aten obebu ho akonta. Thank you atimuda na wonsam so na wonam bebu bem na wonsam so nso na wonam bebu fo short konkrona mayati asese ensem bia nipa ode na no beka obekwa kobu ho akonta yefiri wonum bai bia obekwa kobu ho akonta na asem we me de befa aware mu kakra me de befa awarefo mu kakra because awarefo akoye se esen ne ketrema na onyame wo ye very wise God enno na me wo dentist me wo ho ayeye me sen ena me busa me ho se adai na ketrema ye mremremre na esen ko a onyame de nade ena ahihye na odi abrambram te se de ketrema no wonim se ye dangerous nti oboto honom na eye pechepeche ne ho nye den ade bia nso anka ne ho den ene ye de nade brambram ho ye buje ho ban ba ketrema ye mrepa but onyankopon de dade na ye fence afa ketrema no ho nyina me pa cha wote de meka yase hwe ketrema o hwe kwan onyankopon afa so de ketrema hwe keji o de ketrema wura keji mu a osin no eye fence o eye dangerous nti ene onyankopon eye keji eye sen hwe ade bia woni pa ho ye mre bato hwe sen eye etise dade ti wonyame nim se ketrema ye dangerous ti wo bo ni wie no de esen eye dade no ebo sa no meka na ebo din ene wo de eye fence e check ketrema no nyina hia because we ye dangerous ye nyina pie rough etise de wakoba bi no bi ye sebo unse sebo hu pa onkoto se sebo no nam ho sa akwa obekọ no da ni buom ebuo no so nye buo bi asa akwa because ne ho den ya sheda sisi buo no a ye de na hyem a enye kom ti mi dwendwene nam se see ye compare sin ne ketrema ye very soft easy se sin bit ma hwe easy but the intin ye de na kosie ne ye de esen aye fence etwa no ho hia enti se me makama no tum ya esen eno nko na hu fence no eban no eno nko na hu ketrema ne hye inside wo hye cage mu e wo sen na echi na wo je ban no so wanye na animu hanko a wo je no all the way to here baby a wodi ko sie no senye wo na obema ne kwan ontumi mpie enti etisa aboa sebo anajata anasisire ani hu yenyeja na manipam rough because wo ba no obekum me pacha wate ase ena onyame aye ne sa ahu seketrema eya de a ne ho den pa wonkutan sekan nsu ewuo ekura no so what you say say ewuo beba ketreman otumi koso ema ewuo ba otumi koso ema ntokwasi otumi koso ma entokwasi krom yikunkum nipa nyekomo nti wonyame hu how dangerous this tongue is
no ye fence nti so pese hu se o katrama ye dangerous e ban ya onyankopon age ho and kire how dangerous your tongue is by your tongue we so ye be no rough ye man ko mani pipi rough anka sebo a ye de na shekeji enkola idi agura ye ja no so on pie sai ye protect nkola no ntino ye de ne shekeji no ye man ko mani pipi rough even though ye be yi na pie kura no na ade da ne ko mu akwabra ne kura ne mu a ye bo ho bai se be ya won te praga enkokum wo bi nso ye de ye hu se nkola abodwan nkofo abodwa ye party ne ho ne yi se bonanka oja tasitire ye yi ni pia bontin so nkokum ye yi na wie no so ye hu se ne hu ne ye yi ani ne ye ja no ye se won ko no nkokum okokum so a we will be in trouble nso wo ko no so ye ja ne saasa won ko me dwene ho saa onyame mfa ye ni anhye keji eni die fa ho nyina na eni tete ni nyina easy ketreman ko ye na hye keji ya de eboa bram age no ho ban a enye kom so what you say we are very soft so we ko dentist ni clean we say na by mistake machine no ko kan katrama e very painful but we bet me use drill no a drill will sing grr en ya but at the moment e be kan honam no e sen anak e be ka katrama no ana honam no muja be pram so what you say nti ye hwe nade a onyankopon dia bram katrama e ho age ho fi ha e koka ha or the chiraw say ye nyini mpie rough before we didn't ube yi na pie no na we yi na pie mankwa enye wuwo. We say a lot of things. We say a bunch of things. We say a lot obi da ho wada ne say ya chechira guno nso de ode ne ketere mabeye no say ye man no etu okuta ya empa kanipa be hu situ okuta no wo ba nanka wodwane me de ba ya wari mu a ntokosi wo ya wari mu a we say a lot of things. A man be go through challenge because of omukunu ketrema a wo yi ya okasagu obaneso. A man be go through challenges because of omoyire no mubufu ye omuma ketrema ne kwan ma ne yi e ba bonten e be kasai ketrema ye da ye numi ebi die ye very sharp ebi die ye very dangerous ebi bi o mano no mo kasa e dere ti se woja. So what you say? And a lot of people know the omo ketrema betumi aye but they don't control it. But so one control no so sa woman ne kwan no yi bibia ba bonten a obekwa kubu ho akonta enam ketrema de free so ba enti so obekọ jema enam de free so ba so obenya nkon enam de free so ba but also we don't watch it. We allow it to say whatever. We allow the tongue to say whatever. Mami ano to amete yi me hu pa so nyame de jato me ketrema so se me di agoro na me ma me ketrema yi kwan rough edome a ebedome ehira so a ebehira nti se onyankopon ebebu die masam afiri menum ba bi ho atan dia ene na wo se me ye careful na ketrema ye di ama me no ye di jato mfimfi no me make sure say me de kan semba anye sa de me de be kan bi e be ye adwuma eye adwuma so a I will be in trouble. So me de kan papa e be ye adwuma me de kan boni a e be ye adwuma eni tia de na men allow ketrema no man but ye de yakoma yakoko ye de kasa bebre obi ti minya asam on de abeto social media ni padodo na wo mo frɛ baso no nsɛm a wo mo ka no enya infect e wo sa nipa no so insunsanso eba e wo sa nipa no so and sa nipa we nyina kukubu akontate muda but they don't know sa nipa we nyina phone na wo fire na wo call radio no so no phone na wo fire no
O telephone na wo fa ye na wo mia so ko Facebook no so no. Aye allow se be kasa no. Nipa no de wo ma wakasa wo. But asimbia every wonu matter from that day. You are going to be your own responsible. You are responsible for it. Me pacho so what you say. And it is nipa dodo okojem, especially women. Ya no. Emma, ya no. We can control our mouth. And then say bru 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 bru. We use our tongue as a weapon. We use it to destroy. We use it to kill. We use it to damage people's image. But we forget. We want revenge quickly. We want revenge quickly. We use our mouth. But by Ketramani is sharp. Me patron so what you say. Ketramani is very sharper. Will be no control. So we been put in the mobile. No tiana na so catch and say the way our no more seminal. Kangu ni pass mesiso no. Jai enya se benya no ho ensunsanso no. Wo se adenti no wakokasa. Yimu bebre yema kura ye wo mo. Ye maame no yimu bebre ye maame no munti. Omo ketremanti. Yentimi nkoso wa brabom. Yimu bebre ye papa no. Omo ketremamu asem omo kangu yesunti. Abrabon ye tare na wa ye chechera na asane. Yimu bebre awari bia ye koye. Ntoko bi esi ye de ye yire no kan ye. De ye kunu no kan ye nti. Ama ya brabon na edichi nhia. Ekose ya na sabisi na chi backwards because of ketremawi. Unyame nim se ketrema ye dangerous. No de na dia bram machine wa je by luck. Eye ban o. Unza ukono bi ato fence. Sa na ye senti o. Eye fence. E unyame de sen no aye fence. Wo dia je ketrema no ho ban. Wo kire wo se eye dangerous into the white man fence. And to be free mwamba. Be very careful. By ye be fence no rough a buono. Ye be mba hat. Ye be muswa e be kum. Miss Rebin Yanomajidifo, especially a ma, yena say a cuckoo soria, we don't care. You bufua on found some rabani. Say Gigano, by the time the persons know no. Na some not to form say ben. Ye kofa babaka in ye. And it is say, you will be bri eko jemua. Ye katra may, and some free sobano at ye kojim. And it is sreminianum. And pempenswa ye druno. Yang control katramaya, we will do everything. But Danny drew her katrama way, kitway. Kitty ya, yetim ucha sa warrior. Enti ni mo be ben saboma. And no so na ye great. Ediye koje. Enti yamma ketremane kwan. Ni yenkwa sorry all right. Yenko preachy all right. Yenko ye bibia all right. Na ketrema we nko aye worst enemy of yenko ji. Sa wo hwehwe wo tamfo sister brother. And we no baby a wo ketrema yi ono tamfo kese bako. Wonne betumi yi wa fira dom na se easy. Wonne betumi de wakoto gem easy. Ono so ne ye cherish no. Se kabaya nipa wo sori anopa. Ka kire ready for onsa so ketrema no. Na ka kire ready se on control. Di be free eso ba biara. Onye controller, no on control ketrema no. And yes, you will be in trouble. Me pacho so what you say. So when you control ketrema we are. Now je wu a ebete praga. It will do a lot of things. It will do a lot of things. Your Bible no go 1 Peter 3:10. 1 Peter 3:10. Your Bible no go. You go ready. 1 Peter 3:10. Make an English. Or say, people who want to live a full life and enjoy good days must keep their tongues
from saying evil things, and their lips from speaking deceitful things. They must turn away from evil and do good. They must seek peace and pursue it. The Lord's eyes are on those who do what he approves. His ears hear their prayer. The Lord confronts those who do evil. Was the people who want to live a full life, and enjoy good days must keep their tongue from saying evil things and their lips from speaking deceitful things. People who want to enjoy good days, full life. Kachamawe can take you out from this earth easy. 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 Yama minum bebre. Woman to man sumu rade enyan chere. Nti womu bebre susu yi nsem to ho kagu yeso. Asabre yanke ye be hu Kristo yi. Nka womu da so te ase a. Nka ye ko womu nim ne womu kokasa e ma womu reverse nsem womu kagu yeso. Yam papa num bebre. They use their tongue because they don't know Jesus. They don't know how powerful. They didn't know. So they use it to curse us, to say a lot of things. And now also, some of our pastors, even though they know the word of God, they also use their tongue to say a lot of things. So when I call bibi na nya, instead of someone in the better no mekasano no the ketremei su eje dari finfi e wi ase de no kra na da say no nyame ahye da yi because of so person wo ye adwuma no odi ja atum finfi wo yi egusu sama na wo so na to ache no odi ja atum finfi no se de wo bedome no e bedome de wo be hira so be hira wa kan sem wo yi, but we take advantage to use it and curse people. And because of that, we will be in trouble. Say na ya now no makasa. Say ye janum, any ye mamenum, any ye nanonoma ye bia. We don't have to continue. We don't have to follow their footsteps. And kwalani ye bonia. Edie na o allow ketrema emane kangu wo muso. So who couldn't wunya sama? Edie na u jawu ketrema no. U yini fi cage num babonten. Emane be kasa gu papa ne so. So when we yirinya sama. Adenti na u yi ketrema fi cage mu. Cage mo. Ebebie e kasa gu ne so. Why? Say yan control ketremei ni amana nsheke jinum na ye bebie ya no akasa yan srewradia. We will do a lot of damages and God will hold us responsible. Serious. Listen, what do you think about this? Unyami amfa dadia me brambram yeni. Ya hwene emframa firi mu bai. Unyami amfa fence amitwa ho nhia. Baketrema nko a hwese ne wosi agye ho. Ekwan na ba bia. Wagye ho firi dodom all the way. Wa cover no from here to here. Wagye ho ban. What shall say? Eye dangerous. Ntime man na kwa manim pipi rough. But we allow our tongue. Ono so woman kwan wo yini pia oni control. At the moment that we be yini pia no, so when yini pia wo nyame kwan so a. Wo yini pia say wom oni control.
cage no nti the moment a wo be na pie no wo ni control et say car ya nto no choko na ejina people so no what free me pacha what ya say empempenso ayedru no say ya ntena se anwene emu se wurade anhu di ntie ma wo defense ebeje ye ketere ma ne ho ni jeja ne musu mpia bonten we will be in big trouble. Nipa bebre no made the down so because of omo mama no mano, because of omo papa no mano, because of ubi anu ne ye adwuma, because of ne sofu bi anu, because of ne kunu anu, because of ne yira anu, ne Bible boss say nyina mami eti ni sui, ni refi so ne kese akola no oyi ketrema ne frikeji no o kasa go ne ba no so, nti ama ne ba no bra ba ye basa. Bonibia, wonam koko ase, omo ko afum no mo ba, na ne ba no, eye boniti ane papa, anane mame, o dume no afum ho. Akola ne tumi aba bidra bruchire, no me no da so di nechi because of papa na control ketrema no. Papa ni refi, nsama okagu ne ba no so, ne ba no so ne ni ama no so, ne refi nti edi no so but onim. Obi krane ne mame ti wonum no awari mo ebia papa na ye ne mame no bone na mame ni si woka ufitia na mame kra wo pekasa dodo e de en wo so wo de twen da che wo so ware na akunu ye obi a obete mase am pass stane kwa awari no the same thing de ne kunu de ye no kra che de ne mame fam mame na control ketrema no. So what you say? Papa no, ne yire ne ye nyema bi emfata, no ofre ne ma. Say ni na mama me de ye me. Efiri ne baba kwa na papa wo kra wo kire ho dodo. Ada e wo nko ma me wanya wo dan. Wo se daache. Wo so ware a, o yire wo fa bi nyawo, ne hu se di sitie. Light one say, ampa. Bra no di wo komu no, enya komo. Ketreme yo. Ketreme. Obi ni nana ni nana onko ya ade ma nana ni ntimi nante akosi prempe beje ko ya ade ma nana me na mi nko wo ha adwene pa wo se wo se de wo si mu ade bre de wo be bre pa nana so kasa be ya adwuma ye fa ne tra ketrema yo ye fa ne tra e ye adwuma mi so mi nyini ba no na me papa yu bia de bia na me mama ya no woni utumi ka munhwe yu no man hye mo papa bu fama na nyin anyusu na no anka bibia egu mo so no wakasa e dere seja mi de to imagine mi make sure say ni bonfu nkodru level a obebie na ni akasa egu mi so because e be work me brother baako no ne me mama ye very close. Nti wakasa enam se me mame pe me brother na sem nti obi na wo ya bropa godu ne usike wo mfa maye wo ya bropa o se me ya bro me wo papa na okacha me se me ya bro nsema papa na kagu me brother no so no o breta wo nyini anchan so wo breta when you know to say fret, when you so call one yari, Nyako, and Mako, my woman, mean you sue. Into your papa, don't do it. I've seen what happened to my brother. One in the car in the year, so when in the don't go there. Don't go there. Don't try it. O could say, Mamma, penna unyina ho. Usakura. Don't try it. A bruche for na yani etesa. Ye never be drop bruche pa. Papa ne mame na bruche nti. Bosu wakaseti ya mame no. Na bruche nti bosu wakaseti ya papa no. Be very careful.
fa wo fansam fu be na wo di kire me maame no no wo di na tam na bro kire nti be careful wano na wo bie no ono di bia no wa mie no bedwam obi bie no kokoam it will work because it's a to me na ketrama iso a nko nyame mfa fence enye ho ko enye ho ban ko mfa ne hye cage mu elite me sremi nuanom ye mu bebre mpenten kwa yetie ne bra ye bre ifrim kofu bia no ketrama yi epie beton bonte kan kasa bi guye so ninkoye Bible na kan se no mi abro hunu emam yes make sure say due bia wo bi bo no enye hunu eye hunu yes na se enye hunu na wudi hu for dia you will be in trouble you mo be break benya na nka ye mana ye aye good o ma pagya pa ban kolai kwa kofom nyina ye ya no ye ketreme ya omo hye yabufuo ya control ye koma ye bie ya no ne kasagu wo mo so eduru mra ka wo so wo so abapa ne bi kan ye wuri fi se ye ne ya kasagu won so we forget enti ketrema we ni hu pa wo ye dangerous nti sa wo koto so obi abokage ade na bo atomu a onimdie ntia abo we nani so hyedodo ye nyi no rough nti na honam akwa ni nyina wonyame ye cage na ode ketrama tum onimdie obetumi aye nti mi sremi nuanom se heavy no ni ye pa kodia we have to control this tongue anyesa ubi utrubia eye ne dese obeka bibie gu ubi so ne bebam eye ne de eye na hohoa because wo kasa bem nti no eye na hohoa se obi ye na de obeka bibie gu ne so na abam eye na hohoa ni refi so se wo ko bu ho konta ni refi o second year waka yes but ye abam yes ba wo ko bu konta. Do you forget? Do you forget so wodi fu bi so osora wono so do be gira temu dwam na katrama wo boma ho a wode ban age ho no de wo ma ne kwama ne be pie ye no wono so bubu ho akonta wo refi you forget. Brothers and sisters, we are living in the last days. We have to be very careful every step of the way. Tika obeya nipa ope heavy akon onkasa kora bibreu ubunsu okasa dodo a ebia no wo preachi ebia no wo tufo onim komo rough omiebie nanu yi rough koso ketrema woni choko e ban ni age no woman na kwama ni pia bonten de obeye no oni beba ho so no na ye too late eniti mi sremi nuanom kasa wa kasa gu bi so ma na ba mu no doesn't mean you're powerful wo kwa kubu ho konta eno na dwene ho eniti woni obi kasa di be firi wonu yi ketremai jenese ya ma ne cage ya de na she cage seka wo se wede ma esen eye ti se fom ana meboa hwese wo ma sia ye sedade wo ma na ye sedade a e protect ade a eye mmere esen ni ketrama wana na wo den si ye ba ho den fama but you ye dangerous ye ketrama ono so wo ye soft me de se kan sim sisi a me twa na easy ba ketra esen we ko to me fa se kan sim ntwa eye bo den so what you see bakatremane na emre wono so na ye danger eno unyame se ma me fa e de say na de mbra machiri na menye ho ban from Z A to Z clean to crank min sili ne kura wonya kwan
I just said you walk control no man coin. Now you walk control no so man coin no man coin. E will come papa so that person will be in trouble. You see? Nipa na wa fra no person woni udi nkomo no. Nsema wo kan wo je no ho de. The free wonu mu ba no wo take notice. Wa je no wo so de. Ana wo ma phone no so na woro wa kasa wie. Nsem ne ba nyina so check ye marking. So what you say? Miss Remini no madofo. And Pempenso Yedrun, we have to watch out. We have to watch out. Any least mistake, you bet me fradum because of this tongue. Ubia ya wadi asho. Usi wa yidi. No ubia fre. Ubi na no bam. Done. Nsemu nyina nso nyame asesa ni nyina wo de ahye botom. Obehwie guo no yim wo de gunsani aso ne ehudi mu duru che ne yonko. Wo gina so de bu atan. Obi so ye ne de obi tumi gina wo ka kire wo unimi ana me tuma dress wo free su kosi for me unimi wo ho me tuma yawa me nsu abom unimi wo ho me yemfa me ni agro. Se me se me biem ano pa ka se guso brother sister wonye nipa biem no de hoahoa no ni wure fi se wo kobu ho aten ni wure fi se wo kwa kobu akonta bi wo ba no ko Proverbs 18 6 ni enko hwa de ho Proverbs chapter 18 verse 6 Proverbs chapter 18 verse 6 imebuse Proverbs chapter 18 verse 6. Yonko radio. Ose okwasia ano ma ntokwaba na funo frefre sotro. Okwasia na no ema ntokwaba na funo frefre sotro. Papa ya woni ni gina ho a woni ni yi a wo ye ukunu. Brother ya woni ni gina ho a woni ni yiye ya wo aye din ya wo kan sam se ne nkwase asi tutese no se wotene ne nsa wasom yi enya wo dia so what you say you know pa se si yi wo katra mafiri ho ahode kura woni bi enso nam se wano yi e kasa rof ntino ba o miss wasom ebedi sutoro me pacho so what you say you mu be bredi ekoso no ubu ho anko ntene nensa ba wo hwe nsem afiri sister na no ba no ne ni baba no so no opega nensa na nipa no opega nensa kura momo because wo bie na no ya ehu Jason ko be pedanensa. So what you see? But we allow all these things to rule our life. You allow ketreme, ema ketreme rule your life. It dictates my. You should say you Ubi to me the ketreme we through ubi kunu. No was saying especially a brutal for you. Utimi fa phone WhatsApp ya ba ye free first ni etua ka ntine nye easy sa enne de WhatsApp no wo ko so a ye free nti utimi ni nipa ni gina so e kasa for so long no ne yire na wo Ghana no no wo free brother no no wo sister no nsem na egu aware no ni we fi se nsem afi na no mu ba no wo kasa nyina wo nyame check ni nyina onim. So what you say? Onimo, obetumi enya ne boss, e de ne ko share office. E kasa e kaf en some fun, e fa ne ko waka ho. Sa ma yi na di. Nso wono ne first person wo hia wa. O se Christ asundue nkan.
One on the first person who birthday do so, obey will show happy birthday. One on the first person who did picture to Facebook, obey baby commenting how beautiful you are. We allow this tongue to say a lot of evil things. And the yeko gym, but we don't know. Especially a ma group be a semalanko. A ma. So we group be a sem. See a group ma ten a semalanko. We see Madame Funi, they can gather together. Where you Madame Fu, where Madame Fu, or may gather together. They say Madame Fu, they will some of them will come out and go against others, whereby they call themselves friends. And in Tiama Benamimpe Adam Fo Traso Bakum Yinumi and San Asamalanko. So Mobe Yinuma, Baomis will be BT will be. Baku be fetching for phone after Baku. That's what they do. They talk. But as Christians, see a person make it to heaven. We should stay away from all these things. So we're done for no trap. Pamni free winchai. Me kai mrebi e chama. Me share marriage program as for our radio so. Our Germany. Na me need most of experience. Nti obi hyase do so wode ne ho hyehyɛ me a. Ya na me fi se nipa no pe masem. Ti wo se nipa no ya hyase no wode ne ho hyehyɛ me. Omfrɛ no kora no wo frɛ wo. Onye bibi kora no wodi mirika. Chese wode ne ho hyehyɛ wa to the level who resist the kora enyeye. Now in my mind no I was thinking say oh nipa no ne wo pe masem ntia. Obe frɛ wa Usu yes and none of form boom, Usu yes and none of form boom, what in the home shisha. So what in the home shisha has someone uncle Miss Minim. Namini be what Texas. Me Babu China Mini Shia, a friend of Mary. Now Mary Obia or ya buyer and so set Mr. Penny for a tino or Una Becca's a penny or Cassatas a penny. Ni bibia. The be American. Or say not to her. One friend will be one some mad da. The be a minute your home common yedi. And ne, who friend Mary or Beccancho. Some of friend Mary. Miss Mary Wate. Minini will be un concern da. Minye be da. Wakama Nikunu Kuraka. Me friend Mary, dear woman, who na make after Mary, meaning me no ye dear home come that's it. Ye fool be one some no. Me crana minim. One draw my attention, sa not to her. Since I mean, say ye, friend me for be one some. And mamma yin come that me kunukurenim. So what you say? The way the Nippon ah. What in the wash me sister? It will be called by some man of Quano and Shaman come. We will ramia be boura baby and me yet, Juma. To no was a fetch, so be will be no massy. What brand any crutty who secret whom me that onime. I am make us on what ye. Onime. Satam no kana Facebook we name and two at a say. Nti unhuni pakoro Tidako Mary emse woyare na ni nia baako behwe no ne lady ni ye fine enosio mitie mami anochowa pa wo Germany oye aware program oye good pa mitie no wo se hwan anochowa o ja nasem won de se me na me coach no anochowa me na me coach no one day Janasam. Nancy crowd the betum crown say, was say, and they say, who need lances, brano mouth, lances and sana, what from our for. Into one of the Nasam de Jan, on your correct.
no keka nsem sei owie ya no wasan frɛ me say hey anochoa Mary na wo frɛ no no ene ni nkomo biem onye asem sei wo so wono kwa ne ko chiwu wono kwa ne yewu sei wo yewu sei nti Mary na ni nkomo biem oye bad oye evil me so Mary want this me Mary no se Mary party and me frɛ na busa Wanam frɛ se Mary adan e di ne free suru beto ba yira homam e beti ba yira homam menua adan ma ye oboni a wo fere me sa e no wo ko kan sama chi ni pass mesi was me e wa o na fo na su no wa frɛ the other person was wo se why frɛ no to fo na so nam ni menua nkasa wo frɛ no to so was ya no chewa wa ha o we nso wa ha o aha wo na asese haram kola o dwane se me kama no tum ne man frɛ me nua na ka sam kese abaw afi no se no to ho nipa wo wura de no wo pefiri nchen wo de wako wo afi de wo afede wo se di nipa sitie wa bra Mary kunu mi ni nkomo nso wote wo na me ni yiri ni di nkomo a wotumi di adanse ehu se anochowa ne me yiri ni nkomo ema me nti so mu ko bi ho asamo da Mary mitimi janu tumbe wan ye kra na me mfrɛ no nso me frɛ no pe wanye enti wiase sa ne wiase tie enti sa ne nipa tie enti na me nua no na me nte won onye bi da me nya fofo ne bom se wom chese ye moye yonko obi hu kwadu me nko kasa na me na nti se de chese me de chese wo yi mama ye nya sa we just talk that's it but look at people now wo fro ba ko mienu na fo no ya mfa no abenya asam obakankasa ebi egu so enkoye katremayo and this lady last meeting say will be here radio here the same Facebook program ya or say makoka say me or whatever sa lady ya okodi konkonsa me chi ni sa lady ya me share ya obi send video ni brem share no abetena oh anotoa me na osako ka the same thing you na me say ai nipa woni nimpo wo ye ya me chi no na want to me am me ntino afede he afede wo kire obi so ni me panso ni me nye Facebook ye ba he kwan ko hu manim kruto awisi sei ko ni me kala se di sitie abusia foso matiase nti ya no kasa so obi chembe wo chembe for what will be room for what some people they get closer they just want to get your secret they come around not because of your good they were coming to get your secret onya chen and some say womria afena no wo be chen ho no wo be use against you that's what some people do yesusu yi nipa bia we talk too much ye share obi sanna metio obi sire me pa oh Miss Wapemasem because me imagine mu ye fitanti me fi sasa na nipa no so te oh me ne be din komo but some people come closer for you to talk no one your secret and your secret is your power and they will use it against you obeko keke kansem di woman di enim ni refi so se asem bie nam katrama iso bai onyame be gina so bu na tan ni refi they forget and please katrama onyame nim di ntia waje ho ban se ya mana nhye keji nim ni yiyi ne beto abonten wafrof wono a ketekete odi yebeko jem obi nye jaman na de ni ko jemo enye krono na de ni ko jem enye wudie na de ni ko jem ketremay ye dane numa woso control na want man control nti e belidi ni de na koto jem
So what you say? And ebe say na brabo. Ebe yini di every nkomum. And it's wonderful. Control your tongue. Control it. And you will be an casatrano. And you will be an Nipana what they cry of Miss Row. Control it. And yes, sir, at the end of the day, you will think you're a Christian, but because of your tongue, now one can. Miss Row. Ose kabeya nke ma ya samnya ani debi cause say ye ma kotrema yi kwan woni control kama ye ma ya samnya ani debi pe basi ya allow na obeye ni ma bibiri enne ma mi beti wa wonu ne ho na no kasenti ni ba na wo free wi ase krantem wo free wi ase ntem na no kasenti ne ba na kwaware bi si ne ebakora wo nya bi ngo akwala ne kura da ne naso no wo su bebrebe no di obi na no kansa wo be wo ma obaso be yubi akwala wo ni mhwi wo edi na chi ebe ye adwuma nso timi sremi no and especially mo ye frem wo Facebook obi afro bra ni pass mesi on net platform no so kasa wo kan wo nyina ukubu ho akonta. Watch it. Kasa if you are no baye ukokan wo nyina ukubu ho akonta. Radio so no be afre. Ndie yemi hu ba kokora ya ware semba. So obi de na wari nya beto si wum. Call it it me call wa mo calling. No mesni timi gu aware no. We wie no na di wo hostu na kasa wote di atiefo kan. Nipa no bebre dodo na ase aware ni jai. Wo mutumi de fun yi egu aware wo radio so. Sister bra wo bre na nyehwe wo afra radio bi so akọ unyame echi wade wo de wo akọ jim wo number se wo fra ka ho nti na wade na guo nti na wo bre sa no but you don't know ba ko na tena se agene ho asu aka se ntimi na wo maguma wade wo mabu atenchia ma sister no brother no nka opene yire ye bu atenchia ma sam na sei ti se mo bega media wale sama me can both side me nyatna se na me can wale sama me can go back one person me go on left and right me nyina baako ensai baako emma baako bu mfunko jai baako me can both side se me sesegu oba so a me wi na masesa so gu be ma so na obi enya ne chafa na obi aye ne homework me mfa baako de nyina so enka kopem se baako be ye fed up no jaya ware no. I don't do it that way. Ba obi timi de ba o se no mo nya ne dai awari de se de aye de se wo se tiefo mo mremwe na jamo mo meka mo de se sister kuya yes me free bonsu kwanta me de misusu se kaseta no awari no nyai be ma no wagimi onim nyansa be ma wo bubo wo yira sum sa de enfaso bi eni so oyegimi fo onya no kuya safo me susu me free sunyan me de ka me so me de ne se be ma ni tirimo den de eni kwa sa woni netena se si ampo na ni tirimo den sa na mo beduru ba bi dia eni sister no won fa no wagene wo mo de course se ya na ware na gu. They forget to send some free woman mubano. A baba bijina babia, they will be in big trouble. Nipa bibiri call how near titimu because of some phone calls are omoye call ready will be so. A coca will be a son, ni konso moka.
Oma allow ketrema. Sister no kwhye ne kokom no waburu nua. Brother no kwhye ne kokom no waburu nua. Ubo asem no kura wante ne ye. Ne obebu egu abako so. Ti bako kwhye kokom akoburu nua. Obi ehunu. Na ye adwuma. Ye mo bebra kwose sa ade so aketrema ntiu. Ye dia kwose sa ade so a. Lasana me hwe. Obi a chiro bibi egu. Sofokesi o. A obi ebu no respect no. Ha wonya menam sofo iso. Agi nipa bebre. Ni nipa na nka ne korenti. Papa ne preaching so no nam sakrai so wonka. No mo so akoka. Se asomade asem whatever. Kohwe atem didi. Kohwe nsem mo chiro. Kohwe nsem mo chiro fa papa. Go and see nsem mo chiro fa papa. Free bonto. Facebook ye free bonto. Chiro wako school kakra dia utimi chiro but the frakoma nsema wo kano nse de nka wo gina wani ma wo do katra mabeka no saa na wo chiri. We say a lot of things. We say a lot of things. We did dinner them. Did dinner them all. As ye dia sofudi kura tonche ye bi nipa ko bituma wo. Ye dia sofudi tonche ya ke bi kura na wo fe no. Wa super no. Ni nyina ne se di o kan ne di ono ne kan ne bo abira nti won te ase ti wo so di na tem. Ti akola kura no di atem. Ubi akasana we dini pana temenya no ubi susu chese enkoye nkebi ko nipa no wante yemfansi wante no ubi so de nam obe ya kopin so obete ti mu bebre yintimi nyini nche. In the 2021 no from bound, 18 no from bound, 1950 no from bound. Obiena no ye free mubano enkoye. Mesre. So obi be Bible imu se de obi mu. No be chire bibi mu enkoye. No we penia fanen penny ni any die for man. Ne ko nkoto dwani na ne wonyame nkokasa na de wu ni me ye papa no onsu preachi ba mennyina ho ni nipa koro na tem enkoye oberema bitimi che na yire tenase horo no firi sro be sifom odi na tem o kansem gu ne yire no so na ye adwuma o baby so satimi kansem gu ni kunu so ne mema biblia stroke abubu binu de dadam mu bebre bufu ne ba ye ne yan control katema no enti de yare atoto mu boys ni bi so obu ko ne nyinsem be ma ne di nani to bi na no ne kokuam usu sa no oburu nua enti de stroke to papa no so mo dadam obi ni ne fare bai but ma me no ne te wono eye ne katrama na ye ne sa. Sister ni good them. The odi ye papa ninti. Papa ni numa se me bayan. Na sister ni good them san. Ene me sro babia berme bia. A wa kanchi gu kunu so. Wa ye wo boni tiaw. No one sister mu radi nim. No wo shekuko mu de. A bruni ni se. Me sro reverse. Go back on your knees. Erade na minim de katramati ye makase gumi kunu so makase gumi yiri so mi so fa chane na de me kan na emane mem I take it back
makase gumi bana brabo so erade hu me mombo ne facha me I take it back mi shira bofra no anu a me de do me no mi shira no biem do that mi se me jina se mu sam no wonder baby ni wa wonya me de enade abrambra machire e kan ketrema wa bokage di na wuram wan fanya ne fam nko a esoro ne fam to close it ebi o anu ma kwan ketu bia beda ne mframa fam ebi o anu ma ni nyina ya akeka bom chase wo huna bontimpo so obe huna bontia no wa biem so what you say ketrema idini penya eninti mesemi nuanom mpempenso yedru ya nhwe ya enyu obi ana de yekọ edesayo me Bible no back to Proverbs 18:21 yensan konko yadi 18:21 18:21 Proverbs 18:21 osu owu ne nkwa wo tekyerema nsem na de odono no bedi na ba owu ne nkwa e wo tekyerema nsem na de odono no obedi na ba sa wo don nsem efiri so no ba no na ba wo bedi because o fa nka papa wasu owu ne nkwa e wo ketrema nsem sa wo dono a wo do wu ne nkwa na waso na ba na obedi sa wo do nkwa e waso obedi na ba sa wo do wu e waso a obedi na ba so what you say akola na wa ye bone a wo dum no wo be bo abrewa ne akokora wo de wo be hwe wo na wo se etese de wadua e de se abe na efifi ba na wa fa nkrante tin chicha wo be gie de se ebe so abo ama be ya bre ama mfaso aba so sabra efife banka wo be gusu nsio wo be gusu nsio na nyina ya from no wo fa nkrante ku chicha ne man nyina chicha sem ebe sai entimi mobiem wo sem basta ka wugugu sunsio e wo wa no e krokro no mani nyini from nka ebe so aba abemu akase be fifiri mu enya komo wukuro yanka ubenya nkwan wom ubenya mefia de be soja ubenya agye na de asoja uwia wonya agye na ba wasa atimi ache ade aya adwonwo uwia ne nkwan no so kra wunwie wo sa besesa ho afiri so hwe emfasodia ebe fi abenum na nkebeba nanso nam se wo katrema no wan control ninti wo de aye nkrante chicha abai fifi ba no nke ebe ye bibi ama wonya so mfaso no wo destroy you destroy it wo de kum wo mana bodadoa wona na fo na nka efefe ba nanso wano ye wu ne nkrante nti wo de chicha se no ekunu aye na basa imu bibiri yeme ya kobolos nye omo wano last brother bi frame ai me ba na se wontie masema medomen onye yida ni nyina ne se oye kramuni ne ba na se won konkramudia that means wontie na sem
nti wa dome akola no wonye yida nam se ne onu me nanya adwuma cause akola na hyase so ye yie o nti na chese nwake Jesus Christ na wafre no obe so ni mu o pene de na kosoma bosom enu nyame so pene de na ba ni mu nti se no nti na wo dome no de ene de enye yi o eni afi no wo be hira no pa nti se wei se nyame na ba mu a ene wo nyame ne bu atenten ne no se dua bohunu mamu a nkensem wo kan so kebe ya adwuma se ka ye boni ampa na ne ba ne kodi ye no waka nsem yi so a kekoye adwuma so ampa ba na nam se Kristo wo hunu nti ene wo kasa saa no nti no enya de be ye adwuma ti misra awofo awarefo nsema ye makwan makatrama di pia bonten no emmoye da ubano wontie wasem tobo usori anadwoa bompa ye ma no se wrade onfa huhu nto ubano so na akasa wotie wo ma okatrama ye deda na ubana koma ba emuru ni nua ne besa be wie wo so emuru ni dia so obebre wonye yida ebeba be wie brother sister ebeba be wie wo so fa wa ukatrama no sa ade na sayimpo fa katrama ni ye niye ni panyina se wo ba na pra ko nkoto dwanim ko kache wade se wo ba na wo mproi wo ye nshira nsuwedi ye dumisa wono yire nyasem obi enim se de oyire de ya wanye ubi wano so akase gu nso so be ya adwuma wo so wure fi se ya wo mama me no wato bo ase akase gu ye so aburu ne nua obi enim se de wukunu de ye wi enye in the Bible yaka o se Awurade say vengeance is mine nka Kristo ni jemu Awurade what na se from satan no abo naked na wo kanchi gu wukunu so de woni ne wo mama yesa ti se papa no so wo say a mfa so be ne beba so ma wo ade na wo manya me kwan no onu ankasa mebu atentene ne e wo ne papa ne ntem na wo de atimu ya hye wo nsam awari bebre wa buchira sika hunti ya domi ye yirenom ne yekunu no awufu bebre wa buchira ya destroy your man nti nkola ne kosuru se ya no massage fom omo yesu omo pija no massage fom omo yesu omo pija no because if in nkola se nsama maame no ne papa no ekegu akola no so na nya no so iwia ne de akoshe bayi nso ye katre mai na ye watch your tongue maame sankan obi emebusem 18:21 wose wo ne nkwa wo techere mansem na de odono no bedi wose de odono no bedi na ba de odono no o makatre man kwan man kasa rofrofo obedi na ba. We say a lot of things. We talk. Ya dume. Obi ye bibi wase wan no. No chia onya nasem. Ne se we nye ye. Enkosi aga ampa nso. Nye ye.
ubi wano kasa bemo ne niaje ni refi se body bebem na so gobu ho akonta sister ya udi ubi wano kasa dia eye adwuma pa yes obi na no kan boni bebem obekọ ho akonta misre minion ma Christopher empempenso aye dru yen allow katremen what do you think about it? So katremen ye dangerous wa ku nyame ko nje ho ban ko nje ho ban o ade no wa meji eni ho ban ehwe no wa nje ho ban na he katremen wa je ho ban o wie no sande anon e fam so see what the assumes or none either. What you buy, you the agent. See, you be so man up one thing. And was so we have to know how to. So what the abua where you wild, sebo, eshi boom, the bio shakejim. Who in a buy out Janisa? You could any more, Sibaya, you watch it, Sibaya want to Praga. See the yini piano at Praga. Onam sa. Yekotu be a summer. We write, we say a lot of this. But you could go a conta. Si be could jimu, and I be young quan, Catremeya. And also, any didn't go to pray. You didn't watch a skelly. Oh, man, I say no, and you be you a young catramo. Think, sit down. Tenase, General Francis, someone on the Tenase, ne catawini, ne gingenisa, ne record on sin beer, okay, shall see 51st, no, ne canina boom, ne she said, dear air bow manosono, and ye bay phobia a yawa o catrameya. Ubana wakudra buchira still anyama nko yimana mame wonama akokosho moto mu enye bibia wo eye wawo nchen free bow wawo ketrama na di ubani nya sanu ba wo refi me kai sister bi okọ baby oso okọ baby okọ hwe ni shebrim ene yeso kofra o mame bra odene mame ba ya ene nipa cross shira wo ba no oye sofo ene o se ha wo se me ba ne se wo se me mra me echese me ba ifo na mo fra me no se da bi o me pese wo shira wo ba no shira insurance bi wo wonu bi aka gu ba no so mame ne se menka ai wo se mame Misra me pacho. Me say insurance bia e wo wonu kan gu ba so. Wo se menye. So for na hwemu hu say ma me na no kasa na di ne ba nya. Wonye beifo wotuo. Na no kasa bi na di ne ba nya. Enti wo nso wo de kwa adwendwene mu physically wo de pa honam ni no. Ma me ni shira ne ba shira. Bless ya bofram. Shira obano enu entina me fra o me si shira bofra no neko. O se me shira. Na sofu ifa maami woni ni mienu. Na ode ne ko hye kokoam. Nkomo mu di ye de o mama sister na antibi. Ni di nkomo ne kasa e maami ade. Boni bia obane de aye okra, wo di je mame. Kushira bofra me pese ufiri wakumu na ushira ubani wia ne hawa wo kumu nyine tu betwa wo yia oil wo yia and they say handkerchief wo yia wo hia firi ho eyi wo be shira no nko but so for no chema me no koshe baby more than 1 hour and sana wode ne ba Make sure say mama ne be kase fra komam na ne ba ni bunku todwe ni suo
maame ni shira kosa mi shira kosa mi shira kosa efi ne kru de obeyi bi ni yima mi shira kosa mi shira se ya keke no sort koi the same as us your money here you no shira keke no ma yi umu here you no shira keke no ma pija o ma mi no shira keke won shira unfiri na koma papa no na no mu shira on shira unfiri na koma that's what you want na no na we use ye de kasagu su fiti won collaborate mu no ye wo mu adwuma won shira wo keke yes ye mai bebre mu nye mame fo mu bebre ye mo no na se mo manesa Mwano na ama ene mu mani bi omu boto anu mpo no mu decoration mwano na ama mu mama ni bi awari agin srepe omu bre omu hu ne fare bai emema ni bi bre omu hu ne fare bai eye ketrema yo ya Allah na mana kasegu ya mano so ase wo mu but ye nam ne ye hwehwe ya tamfo wo baby ye ketrema ena ma ye mai nam edifo atufo yi so eji promusio akwankyira kese ye ketrema na adome mofra ne sa no say one more life tidi bia na ba na ye nkobesie wo kokokokokokoko boom no wahwefom wo kokokokokokoko boom no wahwefom nsemi so wo kan nyina onyame kokobu mu akonta misra wofo misre nipa bia mmaba wane mrantie so mopa no musu munhwe yie mumma adibuo emra mo fam buade for respect double humble fama umpenifo enye de wo nko obi o che ubia obetumi ya no ma metia me preaching ebia metumi awo kora ebi so wo ye makola kora me gina ho as a parent the obeka boni obeka egu me so disrespect me no emfa papa mrew the same as woman amen unia no wadwuma mu ho obi a wo kire wadwuma obi a wo ye obibi no so obi na no kasa it will work. Don't allow it. Why you mami bi boni? Ekuya why you mami boni koko pani chodru ha. Yeah, auntie. Yeah, me sorry. Say ya no wotwem. Light say ya ebu onim. Fasuo ni ahompopo. Eni wosum twe dwadwo ko nanim. Obi wo be pa chokra no ya hon rehearsals. Achopa ye pafri yakum onimu ye. Light no wasne. I almost me pam mama chow. Ya chale almost me pam mama chow. I'm friend. Hey auntie. Ya auntie to say. Would me person me kasa me pa chow so what you say. Would so se tio. So se my old bonny. Would me pa chow what? Would so se my old bonny. To the sauce my old bonny. Would them patch up say Jimmy Sam say so say my old bonny. Would them patch up let us say one say one cassa only so why your money. Mamma say one cassa unim sa why your bonnet unim into one a chat so into what chat so nintino so was say dear. So what you say? No, you soon the light to say. Into what you was I was with Jimmy for into one so every na come ma da. So do one yacho. Oh, yeah, was with Jimmy, no, they are tattoo. I'm passing because with Jimmy. So what you say? They say you sincerely at
chopper. We don't know. Yeah, man, I don't know. Now youth are mama, they don't have say who born even we don't pour our heart out to your papa Jesus. When we go the way you call your name, the name se be my bonny be me call ready in Macosano, the way we do it in the crown, and shem to what the son was through. Would dear Robessa no mean be a power pump? I'm working in this crackle. De bonny, meaning Macoma Musa Maya de bonny, me bubu akuma, me bubu macoma, no make you stop bonny, crummy dear radia. Ni buofumino, me and Comubium, where should you ya? Jesus, me was sick, and the day rade, my bonim, bonibia my bia, bonibia my bia, Miss so de facha me why, ni shirame, bonibia rade my bia, bonibia my bia, Jesus, oh yes to demo, amen. Rather me bompaye, or tafu bia. Me, it would already some your brother be good so a chop on empire not to say. Who a chop out pie be crying vanchel. Who sacco cancer when you miss it, who don't forget your once sister brother and finish so in me couldn't touch it. What bra what chop your pie crano and couldn't to me nature and koye and kumakuko back. Yet the two us are wakura won't move. Sa Inti emunye du. Ti wonya metu so no he wose. Hwene ji mi bi ode abesi wo. Chese me ba nti wonsu nyansa. Me wo papa wa ye mbone wo ba manim ye. Light nti wa wie e bo sai 5 minutes nti chese wa pon. Boni wa ye be pe ne kunu no. Won pa jo no ye de wo kire. Sa ne ye de ko awrade ani. Peni mu bra kra ehu die ba no wodi nanim se yenkone yenkopacho no okwa akosi ya ode mpacho na pani no ode ne ko he ne kwa sa ni no wasa ko ni no so wodi nanim sofu ye di wanim se wa ye wrade bone kokopa ne chaw se di wa chopa ne sitie de ko ma sofu no ko ni no se wodara chaw se kokopa wrade chaw a chopa ni mu nyedu enkuma trohye enidie nim mfata so what yes sahani edi ko yempeni fo yeni why o papa bone ene obi nyansani bi ahu sew de why no hwie na wanhwe ye sunsunsanso nyansani bi wo hu akira de na o se ekuya ya akese wa de why yi ka ho ko papa ne chew nti ye kwa ye mfa arrogant nko ye dress e kora sese wo ye papa nim ye kwa ye nim mobomo to se de ya de ayira ni ye fra komam the respect abunchire we should ye ne we gigu ha wakeka na no you red ni mo we se tie ni oti wo nyina se ya forso no ne de neighbor onfa ho anti papa ye ba han man chese nye bone nse ba ye no ja me no kasa nse man kasa ye tie no anti na eja me ba ye se me pa ode papa ne kasa ona fon na sabu no afa papa mpacho me bo ya ekua ya me no be ko me papa di nkomo me wia pasa disrespect na fa fon wonani kawo koko ni ma ye samo so obi a wodi mfimfirma de aduosonso ye kuku no wa appearance kura ka be ma papa na hu se wonu ho ti ka ofiti ko ti a na ko hu mobo we so de na bi esi afoso no wo ba wo mfa ho nti a chopa ntumi nim nti wo wia de ode so a first no no was sound more than that asaswo opa de chewia o ko so ni jimi ti di obeye nti mfa so obe ne ho so obe jimi sa onsie nyansa ambanso ne di wachi ketrema no imu yedu ikutatumi hwiyi se wo ma wo bi mfa nkasa musu na wo anso hwiyi se wo mfa nkokasa mu bi so
no too much. What teacher that's not in the bus say ready. I don't know who be a naked man quandi. Why you fence at the end to say a bramachire a son of form. No me when in one chow dear. The interior man why and sa. We should hear at the Musa. Ubia, hey, if we are saying Ubia some near come. Unyame. Unim ni mau. Nipa bina umu no unyame ni wono so. Nipa bina umfa ni nyeboge na unyame oye nyame eni wakosio. Ayi fampo no so say oso odo Jacob no ta wan iso. Ayi fa no ka. Unyame wo do bi no ta bi nso aye no kore nso. Wo nkofu bi ho a ofu wasam mfoforo wo na mfa ho ni o. Anything what you want, why careful? But you teach you in there and collaba. Just say, no rough no. Ghana phone call a crowd because you should have cost. I'm what dear. And yet, no container. Near be sure you go Ghana, Maba one and branches. And there, a branches into to me talker. Yes, and what to actually. Unyini na ye day. Ufu jene na ye day. Uba kokra na ye day. Just a woody one more bra one to man talk as one. Ntipanino who can each mo who you unyini na ye day no or be na no akase gu so ono ka nyina. Nti wonam wo nyina wo ka achi de watchero nti wo ye no me na anam. Nen kola ni madibuo on feria de won fa ho na mamefu bi ni papafu bi so se ye ketrema ne ye control no so won bi din kwasiase mu du a ye so ye de ye ketrema yi ebe kasa gu wo so du nti wo mu nyini ba no mo sai na sa beto ye so wo nyini ba no ade bia na ni ebusuan ni mu no na wakofa ato ne ho so because why ya domen Misraufo, me pamucho, mpenifo, misram. Edru bebia, iya muntiti a break. Misram pa. Edru bebia, misram. Munfa bonenche. Na mun control ketse mama die pesi free banim free ntofo. Ni free tofo ma. Eya samalanko na Yesu baswa Yesu yesa kubu akonta misra eni di mukasa ni yemane sei oya brante oya baba wa hana wo hwemi. Don't play jokes with your elders. Humble yourself, double humble. Humble yourself. No matter how much money you have, untumi no papa na mama enyepe. But because of our money, we say whatever we want to say. If they talk or cry, we don't listen. It's so needy. So wouldn't nkwa ekuta ketremansam na de odono no be di na badia. We have to be careful. Na ya no ni bebre enni naba. Enne se wakasa gu man so a fra wo mu nyina ne lay hands. Bless them. Bless them from your heart. Bless them from your heart. Bless them from your heart. Na wushira erade be shira. And catchly bless them from your heart. Oye mame, no wakase gubana soa, and then misra wani dim. Fache, ne bless o man, ne she so more life and transform. Papa for, when you made it to me be a shamonsa, a dangerous, because you say yes to Christ who knew a member never, or friend nipa ma.
ma de ye nka ho ye mo maid ye mo boy and wo nyame e de abehye mo. We are the weaker vessel. Ye ceremony di mu samu hu ye mo as say we weaker vessels. Na mu bi mu ano a mon kan hira nsam mu yeso. Mama ndome ye na mo dome ye e be ye adwuma. Si afom mon fanche na mon blessing. Unim sa papa dome ne ba, mama ntumi nyi no mfiri ne ba so. Unim sa. Thank you. Sana mama dome ne ba, papa ne timi lay hands no yi no meni say no atwatwe. That's how powerful men are. So what you say? Sa mama dome ne ba na papa se emmam enya adwuma. No lay hands on the banner so ampa so mama de oka enya adwuma. But se papa ne dome ne ba no a mama wo untumi nyimfiri wo ba no so. Oboa. Agise urade bam. Nti se sa wukuta se tumi we nso. Na wan control wo nyankopon kwan so. Na wo control no anyhow so a eno so kubu ho akonta kire urade. Nti so wode tumi bia hye wo nsama. Was say you soon ye in you soon rough in itienne why na kaseti na ba wa why na ne mami adome no fa phone ne friend why na ne papa adome no pick up a phone and call no no de dome no on shira ubo ne mama ne papa timi nya asem no wogina ne mama achi no wasopa ne papa ne se twen na abehu ei sister kuya ompe mu bibi nye omo waro na wogina bunkuma ne awo mimi ne wa kame papa ne me mama nya asem na nkame de me mpa bo ahyehye mama tom kola kame nyina ho mma pa ba bi agina me ba no mo wi ana maba me no obi ani asem me neutral person mini ha na mini ha mintumi nkoswa obi abufuo so obi tumi gina ne maame anem keka bi kire ne papa gina ne papa anem keka bi kire ne maame ei unzira de tina manfo rough no gone too soon. Respect your elders. Full respect. So we are born in a womb. Fiakumum ne pacha. A manina of choppers here for so. As a crown pie. As here for so. Sister now cassette and your uncle say you a queer cocoa patcho. Me over my dead body. Ebe your dead body swamp. Me nada. You na katremai di yikojim edi yikojim mame what do me ubano enne frankolano firi wakumu shira womo shira will take it back and bless them. What do me ukunu ampa na wonyem ibi ko fa ampa ukunu ya ubasa udi watama de wasesa bisa bimpredua se di watama nti hu ya wonti ukosha kokom udobe papa ye adwuma sister so peso nyame de wodi echewa enne kosonensa ya preko emre bi etwem adibisi ode ye me hye kokom dome benne me ti wo nyame asem masakra madwene I take it back. Nsema me kafa wo nyina me sere wo nyame se mo ma ne mam enne me hia wo kosa e wo Jesus Christ di mu o ma wo nye tire mo ma wo nye dua o hye wani monyam na wadwuma wo so ma na ase no efi ne kro nyame ma ne nye yie bi. Do this. So what do me wo yire ya what can some go yire so e kwa bi odo fa so a enne freno so peso nyame do de echawa na wa
mejina o ketre ma no so mu attend for nkotoje mu because one kasa kwa wa ye no bone nkopa achew obi ye wo de o se yinya na ne kunu to chene ojina saye so obeka kire wo ye mbone me twa o chene o se da bi enyeme na meka so obi ye obone afa chene o se da bi enyeme na meka se de ne bufu ne nia na obedi atemu mu fo o se ane o se na de na o ye obone na obufu no na okeka nsem gun so wa bra me me bo wo me so wa ye mbone jina me bonkum yi so a obi yusu sade na wo ye obi bibia ye ne ya na esa wo ye wade ye o ya hu nti me wo ye me bone na ye me ya ne me wa me pam chaw obi jina so de bu aten etisa wo fo wo mote wo mo ba e street wo mo ba ne so wo ntie awrade asem wo mo bu awrade bogos ba wo mo pese wo mo matie wo atemu da ne duru ho no ma se de wo bu awrade bogos wo tie wo ba so wo ntie wo no eduru a wo be yusu no de ajeje eni ntimi srawo so ya bema wa no wadome wo yira ene friend take it back and bless her bless one ne mani nyina na wo so wa ye nhira wo awrade anyesa we will be thinking that we are Christians and so near encounter because we are not kasa de yekojem ye yi ketrema na frike ginum e de na be di bone so what you say what trouble chiri o do dey check e die ne si wo no ma mentem e wo Ghana e die ne si wo no papa ntem e wo Ghana wo di bidu abuchiri e die ne si wo no nana ntem a wo di bidu abuchiri wo kese wo wo nima afew de wonam adifo atrofo o mo nka sofo bia wonim nyansa bia wo hu akira de no wo fiti ko tie na wo ba na ye wo mame nu mosem na sopawa wo be mo ko frɛ no anu apachaw no wa kire ne se wo nhira idru ba bia woni yanka ye groceries totone am se ne ko mame wo ko ana wo papa wo fa ko chen wo wie bu nkotojo wani nim te se de mu bu nkotojo wa asofo wani nim o se papa shira me na menko shira me na menko o nsam nshira na me hwehwe papa no nshira o se obi beto ebe fomu enyan koso ne ketrema no ijada so what you say nti unim di unyame yewa imie ya no rough me too me careful pa cause manu na me de kan bususem unyame chinji ketrema me di agro na me kan adebone ebe ye adwuma eye adwuma nso na nya kwa papa so na me de ye ya unyame so ni me wo case ti wo sa me watching na me kasa ye na di film nu maba no ameye no me ankoto obi so yimu be breni ma nkoye adwuma na nkoye asetena no mu nkoye Kristo som no kra nkoye e woni farbai obi katrem di wachi e wo se reverse na wonya wo fa hodi obi anso wonim no wakomam so wakasa gu obi so no ko nkoto dwanim ne ko reverse ko release ni pakro free cage nim no nyame so release no so ahenye na ben Jesus obabi obebu ufo ne atiasefo aten de wuye ye bia wodo ko gina te mu dwane isra woni tifo bia isra pa se urade so no waye no bone na wo kɔ nanim a nkɔ nanim te se obi a wone ne tipenso obi ko hia bubu akoma sunsan watade mu ene wakoma mu so what you say ohini David kodi bone okofa wiri ayere onyame suma ohini ne time ana ayi odifo ne time e mane so meyi na ten asam ni bu bon no anu sunsan na tadi
one challenge kora wo conform complete by your day you could jine irade chest out chireben irade wona asema ya ode mpaye light uwi a onyame na ofom no na wo pe ne kunu no wasasesa na tamfo ko jina nanim no wo brunia God is a wise God. And intiminu mienu. Ye hwe yi ye control ketrema no. Onyame nam saye so. Obi hiraye. No hye ni munyam. Ene kakra onyame nam meso. E de ebre ono. Or draw your attention. Se ketrema yi dangerous unti. En waje no ho ban. Or the sin aye fence. Aje no ho ban from kring to kran. Ntisa wo allow na manapia. Be very careful. And yes, I will no masem. A bit to me determine other so be kojim ana obeko heaven. Two things. And then to be very wise. Assembly a piban. Use it wisely. Be vigilant. Be careful. Don't let anybody force you to say things that any kwansa woka. Don't. Don't do it. For when you shadi. And pentem for one non kasa munipas. For when you shadi. Misro, anyesa, ubi dinaba. Udinaba soa. You will be in trouble. Into unyame unshra. And the man chawaha. Kakre be say. And I know. Ebabeka. I mean, just submit to me. Bo, nyuma. No, wait. Peso katawan nam no bompai. Eradi era was e show ni munyam sawa mayeni abayos. Enne si ebie ya no akasa egu obi so. Na ye nu mosem aye nsunsunso boni akoto obi so a ye mpai boni se rade reverse no. And then we reverse everything that we say to our brothers and sisters, to our husbands and our wives. Eradi esro se fache na yeso ye kan enye bia e disankofo ni nya no. Erade, we take it back. Yes, Rosa Kayaho. Na emasadi ni eni wonso. Na ensesa. Na umunya womufa hundie. Ewo Jesus Christ dimo. Sa awofobia kansame gu womo maswa. Erade so womo bie womo no kasa. Eka nshira nsema. Jesus som na ma womo mano fa hundie. Ewo Yesu Kristo dimo. Amen.